Snima že? Ok. Ja, edin problem je, da imamo ful krogce v očeh. Čau, Alenka tukaj. Čau, Holga, Lenka tukaj, kako ste? Danes sem tukaj, žiga. Ja. Danes nosiva kako se prebere tole? Sorry. Krule. Danes imamo očala krule. Pač ja, obava danes okvir je krule, samo to, da jih vidite. Upam, da jih vidite, ampak teli okviri so za svojo ceno ekstremno simpatični. Noro cool kvaliteta za to ceno. Verjetno ste si delali za očala tako 100-200 evrov, samo za okvirje. Plus pa šipce, ki so lahko ful drage, glede na to, koliko so tanke ali pa debele. Sem jaz hotel reči. Ja, do zdaj sem dajal po 200 evrov plus za okvir samo, plus leče pa ne vem pa klepa. Dejansko dobiš okvir samo za, ne vem, 30 evrov. Ja, krolje očala dobite po 25-30 evrov, ne. Tuj, noro poceni, pa kvalitetna so. Big Widgeting me tudi gar. Dobite tudi čipce in za eno zelo smešno ceno, ki je 9,90, tista osnovna, potem imate pa še za 19,90 ali pa 39,90 ali pa 129,90, prav odvisno koliko so zelo tanke in super in ultra tanke in vse to. Kje jih dobijo, Žiga? Moje leče.si. Tako je. Spodaj bo vse linkan, tako da sam kliknite, greste pogledat in ste rešeni previsokih cen za vaša očala. Delala bova Try Not To Laugh Challenge z vodo v ustih. Prav, imamo najno vodo. To ni voda. Imamo vodo. Imamo posodo, ki bo verjetno pluvala vodo posod. Ne vada ni mi. No, komplet. Da morate Gospod detajle. Bo zavrtela prvi video, ki je dobesedno moj najljubši video tako v zgodovini video na internetu, sem hodila reči Instagram. Na YouTubeu, ok, internetu. Ever najljubših video, ever na YouTubeu. How animals eat their food. Kaj rečem, ja, vodo da je usta. Konkretno, da imaš ko. Hrček. Kaj pa je? Ne vem, neki noter plaže. Want to see how animals eat their food? Watch this. Daj. Seems to have a lot of love with me. I mean, I'm kind and caring and... There's a mystery, that. Stop looking at her! You just told me to look at her! Ow! Ow!
naughty boy, Sid. Leaving them banana skins on the floor so people slipped on them. No, I didn't. The beanbag it ripped. Bin bags to dispose of biodegradable banana skins? You What? must be punished. No. Gets him every time. Alan! 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 Yeah, rabbit, rabbit, bunny, jabba, rabbit, rabbit, bunny, rabbit, jabba, rabbit, rabbit, bunny, jabba, rabbit. Shouldn't have had that 12 coffee. I can't even blink anymore. I can hear my heartbeat in my ears. I don't get it. Mary had the same as me, and she went to bed hours ago. Tell me about it. I tried to go to bed, but then I ended up bringing one of those late night quiz thingies. Name something a woman keeps in her handbag. What was it? That's what I said. Then I said phone, lipstick. Mijn computer, woman. Nee, kvar blå. Det var ju fina pröjk, alltså, grandma. Se. Lo fai inkommenterat namn, säkert. Ja, pak ne moraš, Ja. pa hočeš. Jaz mislim, da je Žiga zmagal. Kaj? Razen to, da sem 7-krat prej ven plunil, da sem mogel to zamenjati, pa še do Ne, take. Žiga je manjkrat vam plunil. V glavnem, če hočete še kakšen podoben video, sam komentirajte. Video sem že enkrat posnela Try Not To Get Scared. Ampak se je zgodilo to, da meni video ful ni všeč, pa ga sem se padla objaviti. So. Jumpscare! Ja. Ja. Ajde, uživajte. Čau. Čak, kako že tisto. Ne moraš čisto pokrit. Ja, ne moram, ne upam. Ok, čau.